Mwaramutse mwiriwe bakunzi ba Strong Star Channel. Munsi tubazaniye inkuru isa nk'ari yo kugira ngo turuhuke. Umuntu mubuzima akeneye gufata ka pause kugira refreshing. So uyu munsi naho twabajyanye mu ruhande rw'imikino. Muri iyi minsi amakipe yo mu Rwanda ari kugura abanyamahanga benshi cyane. Abanyamahanga bakomeye bavuye Cameroon, bavuye Nigeria, bavuye Uganda, impande zose za Afurika. Uyu munsi tugiye kubaha amazina y'abakinnyi bose ba APR yaguze. APR ni imwe mu makipe yaguze abanyamahanga bakomeye, byitezwe ko bazayifasha byinshi muri shampiyona ndetse no muri Champions League ku mugabane wa Afurika. APR murabizi yari imaze imyaka hafi 10 idakoresha abanyamahanga. Kuba yabagaruye hari impinduka zitezwe ko zizahinduka muri shampiyona y'u Rwanda kubera APR yonyine. Ye kubabwira amazina y'abo bakinnyi yose hano kuri Strong Star Channel. Wambe yitwa Victor Mbaoma. Kabiri Ismael Chimimana. Gatatu Tadeo Ruwanga. Kane Salomon Binjeme. Gatanu Davar Njila. Gatandatu Bemor Apam Asong. Abo nibo bakinnyi b'abanyamahanga APR intwaro APR igiye kumanukana muri sezi igiye gukurikira. Muzaba mubona muri shampiyona ndetse no muri Champions League ku mugabane wa Afurika. Mbaye mbiteguje ibitangaza APR igiye gukora. Murakoze cyane kugira ngo dukomeze tujye dukurikira udukuru twiza tubera hano kuri iyi channel. Ushobora gukora subscribe numva bishaka. Natakayemo shya multisystemo takaramo riders natakayemo nawe takaramo urukundo rwawe ni nk'inyanja natakayemo niyo banakumira urukundo rwawe ni nk'inyanja natakayemo iyo mubonye banakumira urukundo ni nk'inyanja natakayemo ngo tumburi ndakubona nkumva nakumira bunguri gukunda by'ukuri refu yanjye utayirimo yaba ari sufuri. Uri mwarimu wanjye niba urukundo ari ishuri. Urufunguzo rwanjye niba nova ari ngufuri. Ubuzima bwanjye bwari mu kaduruvayo umvanayo ungira inyangamugayo nyayo. Bebe bayo mugani wa kibiriti wambereye izuba niyo hakonje umbera ikiringiti. Umbera kiki muri biti, umbera isosi mu ifiriti. Ni wowe nkunda nta shiti, ni wowe maswiti.
Software engineer Tadeo Luanga anasema leka tutigite, yani acha tucheze, acha tungare. Wishava Meneke mwenye Distance from there, good shot, back of the net it went. That's a goal worth celebrating. Tadeo Luanga scores his first goal in the competition, and boy, does he score with a beauty. And our Vipers will be the ones in the driving seat after just 15 minutes. Goal coming in from Tadeo Luanga. It's goal kiki, sorry. Game began very quickly. Soka burudani. Distance from there, good shot, back of the net it went. That's a goal worth celebrating. Tadeo Luanga scores his first goal in the competition, and boy, does he score with a beauty. And our Vipers will be the ones in the driving seat after just 15 minutes. Goal coming in from Tadeo Luanga. It's goal kiki, sorry. Game began very quickly. Soka burudani.